irakari abantu. Sky TV irakari abantu twakutangira program yitu eyishengero akasheshekeri izoba ebiro 8 byo kwezo kwa mukaga omwaka gw'2024 ndi Boaz wa Mongolia okwanjura program eji kandi studios nyine omukuru RDC wantungamo omwami Kadamchungus Geoffrey abatine magara marungi konka Ruhanga basi kumutebe kanisa now is back with us ntuwebaza Ruhanga abwa magaraga wa RDC tuyino mukuru Dr. Innocent Muramuzi ogu numushomesa wa university eya Valley University kandi numuchondoza mukuru akagera nwe chairman w'ikigombe cy'abatabize bate chairman w'ikigombe cy'abantu ababonabonira umwihangari yabo inetori nawe John narwo mu the National Resistance Movement kandi naraga busongora tutegereza umwami Moses Nwaga Bentu Gaya Kashari RDC twakwakira abantu henda musyo nibare nonga nyenda kusima bari no batureba nabakuturikiriza kandi ntangire bagenzi banje mbe namara kwibiro ntari yaha konkar hanga simwe I am back kubota kana jatam back kureka ekinare kiri interesting ne cya doctor wagira revo yo gukora research umunsi yona kandi umuntu mukuru mu university abona bakano bari sogti konka gwabona bonera umunsi sombuye n'ibyo nabyo twino kubitera mutoki leta handi nyenda kwatangira mwena mureba RDC umbintu biyo kuchondoza mu bintu bya human development ndo atuya level stakushana omahanga nka Mexico nkamereka kwa kutera nkemweje muri nkaki ora umnyamuko nagira ngo abantu tubine internet tubine mizi maronje tubine internet ngwate ubwe embere yahinduka but now hatiza obitukamwenda hato je nkaba hikigwereze uno mutime haro usinje mwamara ukinguza budget yaba implemented to 100% na internet still military achievement so maybe by his standards arikaba kuja mutaro internet mnago icho nkaremberana you would agree Dr. Twagwashira no ndatandiki ningo mansho begombwe ni nshoti ngakora research challenge za bona bashumira secondary like mkono nashanga bana bishatu natano mu classe hata najera ntindi chairman wanto ko ndumi hangari yabo it can connect with what you are talking about abana bishatu atano tibine microphone mu classe umushumesha no kalkambice kire RDC na panelists bagenzi banje nabakira mu program yeji ni mwebere kutweta once in a while mu ntweta tubirobwira bwenshonga zembera aroka rigize banje abanatoroka hakitera mu BFM bushenyi ayina guzire kibanza sana nagiza nantariya ni bandu kuriya ni mwe no batandikira mwebere kubayo arunda colleagues banje ava University of Science and Technology nabo baruno ba message byo nubija mwebere tega amatunamisho tuganira mu magweri izoba ahabo burunjo bwite nk'abantu na nihangarito obere mnonga Dr. Muramuzi tonawe John twakwakira John nohereza ikitinisa program y'iki twakwita ngo RDC mu gihe kitinisa ikintu iki nkirebere cyazareve ndijo Prime Minister wa Bongereza Sunaka abagera mu Korea de France kongaga bina appointment na ITV abino interview ya toroka mukorero Joe Biden erho Macron erho Zelensky yerukanga za interview akakoze na appointment and it has turned out to be a disaster on his side konka ya apologize commitment ahatokusho uwekeza n'abantu munoza kubaganira then ukaza we thank you ninjanje cyumuteganise nawe is as committed as you are bari muno and ba panelists bagenzi banje bali hano imbatangira especially mwana wanje Kadamchunguzi o tubetwa maraka ila talhano RDC ntungamo na Dr.
owakuruga Valley University of Science and Technology kunkana bacumbise nkunka kaka kuruga kasese tukagire technology tumise yokukozesa technology but I have been there Valley umuhanda kujya I know where the Valley is I know where Valley College Valley University to university tukuteka university batekera university nekozesa ebintu bya rudimentary byakara university zitu za science and technology nuko kubeno ya mbarara hano ya government kubo uzo to myaka 30 mukosera iki nabo ngomba korora hamiso echa technology kimukosera echa technology no bakomasa acha science na science until recently mu covid professor Gwanga nuyize akaba haho akantu kake but ni kisasa kubonye mu restaurant ukasanga mu toothpicks zikugura sinje 5 sinje 10 zikora mu miti ziri made in China twine universities za science and technology kumene ibiro mu Uganda science is kueta science and technology halo kist hali chengera halo hoji vust halo mast halo hendir foti oko so universities za science and technology mu Uganda technology nabo bonka tubajine abandi bagumye kama science abandi batusomeseza na hachoka basomeseza hachoka internet tero nagamba abandi tanagamba Valley University batamtuko so baroho gati really kintu cha science na technology echo I don't blame the lecturers hakuba they are coming to give services konka bakama bazo nabo bagire ekibayongeza mbeni followinga Karuru weekend netandika Karuru muri Mexico kandi aka Claudia Sheinbaum akasinjire with almost close to 60% konka naba bebali ba abamani wakabino wakasatu bona bebali bakazi so abakazi nabo former mayor wa Mexico City former joint winner wa praise budget agency yona Nobel obhereza mu climate change in a PhD in climate change konka nyobo mbeni mfayo muno kutondoza habiye no buyabe she's 60 konka na chipanji senzo yakorara so opponent we akachikozesa omukaruru yagira ati if you are 60 and you are still and you don't own a house ati it means ngusente zawo tahano squata kuvi akana tekereza naja kuritsejingo konka kamuchikamuongera habukuba nyo butagera nzu nalo butavuga motoka mpango tukumenyesa ngo butinyine magesi apana ibi ni bintu bien so and I think other leaders abitu bahano no sango muntu ne RCC aliyo na yombeka palace no sango muntu ngo speaker uhura ngo aliyo na yombeka enzu yebishika ngaga 60 this is a university and just speaker bukede is a university 60 bedrooms through what oina bana babiri no msije so no abantu umuntu nabara RDC ngwini enzu yebishika 12 ina bana basatu which kind and all these things are in Africa mutuje amatu no motoka original cha motoka ni mambo yonora hora kadamchunguzi but mburi ngarga hano na gamba hakaruka South Africa na gamba corruption na gamba crime na gamba na unemployment ebintu bisatu bitarata burwana size njya garika mugamba mu submission yanje corruption crime and unemployment hatu motoka ya RDC head of security kuruga ntunga mu first district Janet Museveni hakuruga president Museveni hakuruga tene number plate yenyuma konganya wewe abasuma bagituye nanda kujogenda abasuma akani mugugu mubuzi number plate ya UGC State House amaka kwa president RDC wa first district stajini abasoma bakakora ki no deka wa they have ekaragara konga trend tracing ekikundira RDC mchungu embozi na gitebya centers koziri bumuntu ari kureba RDC nakorega nkwino umuntu aramushabire shinge umutwara ngo agiye yamukora RDC buri wakata gwino konga kija yakorese ni uko abantu bazikora atagire juba atagire yes and I thank ate yibire nacho kitoko because so he's very right konka abasuma bizire eragere any vehicle can lose that kare reka tukore mutukache
tuyinaba ekaya kuri St Hotel mbo kutebera mu program y'ishengero rwa mukaga bine mwanya munini gukoramo imikoro yona bine accommodation mu buraro burungi bine restaurant yabe takucinga nabwo icyo hari akamuzi ekaya kuri St Hotel ndugaraka shortly. Sky TV irakari abantu. Sky TV yakuletera ekisya omuli burenge rw'izoba oyine emikoro ya bulikika enkiko zona emikoro y'amashomero corporate companies hamwe n'ezindi nyamwingi nitukumanyisa ngo nitubasa kukwatira omukoro gwawe butunu aha Sky TV aha kasente kake munonga kandi nitubasa kushanga buruhori iwe cyo ine kukora tushikire aha office zitu aha Makrista Road hihi na Kabateri ne Primary School omururembo mbarara ninga tuterere simwezi note mushanje 89 93 53 ashatu na mushanje Tena mwamu nugura kwanje mwanyo haka maramu otali kwanu rumu nugura weka tomu nugura wakojero munugura na iwe kagenda ushaniyo nugura tunyure tuhamize ahubwo kuba gwine waka wagunywa notere era jigwa ba UNPS ni kukogwa ba Bosi Clinic Santereke ya massage services wari kwenda kushubura jeresime ya 082 0 kinana na mukaga ashatu n'itano nange ya 0 kinana na mukaga ashatu n'itano nwo munugura gukutamise bindi byona. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu tuhagara ko kuva miti ishengero RDC wantungamo Kadamu Chunguzi Geoffrey Dr. Innocent Muramuzi ku Rugavare University umwamito na John Kuruga Busongora hamwe na Moses Mwaga bintu biga kashari yatwigitaho ni Boaz wa Mongoli yatwinabaye kaya bo bakuturebera mu program Moses abantu benda musyo tubone kutanka program nabatangira mwena abari kutureba abari kunda Sky numwe bari kutureba mututejya amatuna misho umuramwa gubonire indaba kama bizire tinyera rikirinyo nko muntu nicyo cyankereza ko nantera rikirire so mazima katuganire. Okay. Rizanza ganira ha bagambo bya president ijoro wakana General Iruka Kuto Museveni binaganira ihanga akohereza the state of the nation address and the president icyo nacewa constitution ngo umwaka gubye sende gwabana guha aije akinga ku parliament agambe budget ku ya performingire emirimo ikoze rw'umuyanga president
naguma n'obugabe nakosa discretion ye ebyarende kugamana byaragambye bako batariho rules tariho strictness ahajashebe concluding mu speech ejo so kugamba kwe wakagamba ngo kwihangariye ari kuriyenda and kurgo babantu bagumemba tera tocho mbigambo bye bagira ngo ine byagambire je ine byataragambire je ine byarekire nyuma nebi konkito ntwe nakwe enshonga nkuremwe iyagambira kurwana so bushumanguzi president atwire bikabishatu byabantu abakugira ngo beta bo bushumanguzi kika cyo kubanza n'abantu abakora inshobi ahamirimo yabo sente zikahendera zibabiro myanyenga ekike cya kabiri n'abantu abatine mazima ba nuwaga bamachita malisa for thought bachumena mayobwinazi esente was planning akorwa mu Ministry of Finance but insana accounting officers b'ibitongole bya government ebindi bazo mu parliament then bijabaza bagana abo mbabe n'inama yo mubi then hinaba koragana n'abantu baheru nabo mbabakora treachery nabo bambarebe zihangeri so president nagira ngo abatina mazima bakwena kufafaga nabo ngo abakore nshobi na yakuru ko abakore akuba mpora agumina abasasira naho tubuza omuyhanga ayituruferwa trillions 10 every single financial year twatandika korogaine bigambo birinke byo kugambira umwana reka kundu batareka kundu bata can we really fight corruption president abena mayisa cyumbe gambo bye abamwetegereze n'abamburire John ogun president wabo ara ryo mutaya yero abireri nagambira ihanga did he seem to you who are bothered by corruption ngo abantu bakereminga ngwe bale muno hati to zabeto lubato banywana beitu abantu bandeze ha radio kujya kugamba ha program zitari zimwe na zimwe bakatukora kubi bakine ntwige abo bakina kadamchunguzi bakina cha madidi bakatukora kubi bakatubihe ngundi yachuba nelemera tani ngibiri bakatugira ku state of the nation ngo president na izire kwa accountability ngo naizire kugamba buri sente zimwampeire ngaziko sevi ebitabentu la kore bitakozerwe nebi ihanga kuragaha kukaha biri biti kandi ubugizire ni nkora nara constitution ne mu commanding of state of the nation address okulemera mwesatu echo kubanza okukingaho session ya parliament ekubihwire echa kabiri okutandikaho ku openingaho session ye kujya kutandika kandi cha kasata no most importantly okuha executive legislative agenda kubagambira nyaburawe omusession nebi ito government kwenda ebiteso bitkwenda kubaga nebi bills twenda kugambaho nezo ebyasigara nagambe byakwenda taba kumubuza constitution name state of the nation ebitwe konka bakatgira ngo accountability hata sigamba ochura abantu bakubiha accountability kuko accountability ni intashya eturukya twatahiyezi twaturukezi twakoleki ebyo tuguru murumo gwa president na bugamba yanayenda konka it is not mandatory for him to do that echasobora butasobya kukora state of the nation address tasobora kwegwa ukwiguraho session empyaka ya parliament tasobora kuremwa okubaha legislative agenda and ebintu byakabukora so umurumo wa president ogwa constitution akagukora kurungi muno and 100% abukube mirumo giyone satu akagikora so servant leadership requires what hati one is a state of the nation address nalengo mu America majeta state of the union address of course abantu bigenda baha ebintu bagamba ha bintu ebinge bikoba biri mu ihanga nari binte bakutekereza ngo soko bano kwata umuntu wa burikiro kunga no garuka kwehenengereza abanyihanga kuzane emizano emine mirumo yabo ya patriotism no kuba nationalistic ihanga ryabo no kugaruka kwecumitereza ha decision ezimwe zikuba zimazire kutekingwa kandi maybe as I mukize public debate so president Museveni state of the nation address omunsongeza agambireho number 1 agambire aha akatale akaitamwe
especially ka muntu wa Africa yagamba ngo mu ito cyari kire tuba colonized hano buli omwe akali okwe tukatoine center of command yemwe ngaba Africa yagamba cha kabiri yagamba East African Federation ahabena ali nalokera ebisani biri kandi federation ejo na inagamba amana gayo no burungi bwayo especially omukuleta akatali akukuba no so kujya rusero ka producing amate gawo ago borano producing leta 10 noja kunywa 10 njamanyisa ngo 9 zijya kunywa abandi abo bargahi abandi basoko butabo mu Uganda honka njamanyisa ngo noenda abandi babawe bakoleki bagatwari number 3 agambire ha corruption kandi ukwenda tugambeho corruption arigireyo yaha obujulizi president Museveni ataha natugambira bakumubuza najera to zero tolerance to corruption kuruga no babe yali mukisaka bakimubuza that I don't have evidence nyabara we omuntu kali aho kore nawo mu cabinet wo mukayivera amabati I don't have at processes roho atuye handling musayida we onu katwire sentence atuye investigating hata arigireyo weka ateno wamubulize atene hello nobody yesterday the other day better interview wenke izire nko umuntu bukujyo mukanisa ukatura azira today hata have the proof atwa museyiza mwini and for me that statement alone is important abantu abandi nohura ngwebi atahana bugamba nkatu wa museyiza barabine obwine ngwata kozereki hey president naja kuiza ajya ati nyine wa museyiza against so and so ahelisti abagambire nebonero it can't be that is so unofficial ya categories z'abantu abatara baronge ihanga atwire bikabishata and now people are saying no kumanyoto umuntu ayabuzizeho sente omunshobi nayabiri notini mazima President Museveni that very dark abagera mu muzano umupira twebagizira omukuzana umupira nyogumbe ninzi ndora yesterday ugutsinjire 1-0 ntera Botswana hariho kwita free kick so free kick eine wall hariho kisenge cyo kutaho abazana ba opponent hati wall ejo wow very good free kick taker kaba Cristiano Ronaldo na abandi either norora ka space kachakale orabyaho umupira nari gukavinga gorabe nyuma y'ikiseka nari eguru that's how you score a goal President Museveni abena isigiraho ka space ako kukora byaho umupira katebo ka space ako abena enda kaki tactful abena ndagambira abanyihanga eina abantu abasokole ibibi kunka ayitini cyasoko bakora either omukago ahabarigire nawe eba mukolinga na contribution y'abihanga batasoko bugamba datwe kunka nabasoko kujya corruption amwite hatuweza kuri nogera ngo Fred Rwigema takafiri wa musanga lire nguzi yemetwara 5 numubo Fred Rwigema nebi yakozero musaka okay you are the one, can you do it you cannot okusasuri is a different thing now ntagizire ngo these ones we shall see how to handle iwe in your view kubari iwe omuntu nga General Sale obuyabe na atera masasa ayemirira kikungu na Rwanda rumiri abantu bari mukava uwe is onananti kubo hura ngalo emitware sati ya dola even if it's not blood related to the president if it is you no so komuto mchomi iwe so hatenje tasoko bugambira abanyuganda but for me wewe sije kamba mkwati sije anyakoreshwa bamu wewe sije karagura ndigabe besije twara mkwatire corruption nituri ya corruption umurano ndasugambe bya besije nawo besije mu corruption akalumu no manya ngo ine sente zibabulize nabandi abantu baturuka no muhanga baja bayisere kuko bakabari hino kubatera wall until certain ambassador died our ambassador the late ambassador from Brussels beija no mutumbi bakusendesherize mpora kisai president yagera twa abantu bizire nubazici ondaba kwata so president message eberiyo kugira ngo umurarora natere nduru abantu wagaba mubanze mumanye ari mu category ha yaba corrupt obunda butere nduru nci hakanda bucunguzi mumanye ngo category those categories basically nizo because itweno ngomezi wait to neighbor boas oyino muntu okugira otogu no bwakunkora ki I may not criminalize him that much. Thank you. Noga abantu abe batira miza mahega
bakwetegura kugoya mutwagura nso bushomanguzi waba urerwa bya president na John kwa kumwetegereza amizi bagiye baganaga batsa hina zo kugenda bucya kugamba kugoya yari bazana wagaba ati nona goya sana ati urno wagaba amso kana program hano wagaba munsase cyo bashije barasiye ibintu bya John ibintu bya John tibyakinsisira kweli Una Prince Page, Brad, Isika, Darwota. Namuna ko yaheruka. Brad, Isika, Darwota. Kuzi abarwande abanye Kanyankore bakamukomera aho mu Uganda. Tadeu Kanyankore. Twaramukomera. Akayibira sentence. Mchoma kashagamo. So ibi byama bakarwana nijine ibi nibya ubya Blood Isika Danota nyowe nyine reason zanjye ishatu zinsigize ni cyagera President Museveni ishatu zonka yakana ninjironda kwatakwatebura konka nyine ishatu zonka iyo kubanza ampiro usinje ninkore kinkwenda nzahindukwenda ihangwe nari nyecyo mvuga motoka yanjye nza hoyuma zo mukoti bushesha ndo hoyuma hati niki integanise kandi nyenka hati ndeba ngwaho umushija kozere icya kabiri abakashara bakanyima umurimo nabandi banyima umurimo president yagumba ataho icyo ne cya kabiri akampo bwa RDC nabukora tiyambinga n'umune nabe ni ishobyo byanje nargaho nayihumuza nataha nazakora ibindi ejo nishonga yaka aboko tishwa tagera tazimura akashati nkumuhagererana OB mukashomera kashoma mba high school nanyinisha mukuratire bwa nyuma y'imyaka 30 no OB twine muka obism nyine shonga zanje na isiyasha na kabrada Brad Isika than what apakashaga makaza muko kana kishomero nyine shonga zanje ishatu ko kana namuhagira ni mangare byakubasa ko kamandinga amahe kugira ngo ngagire micwe ko kebinte byakora funi tako basa ejo ni ikikiriza abo kwa President Museveni na yetenga corruption gumu mu ngoma takubasa kugirwanya sakwe nagite atu wabo inembwa ni nyuma tegawe kutsigaho ebwasigahe biryanya amategusitwa misho koko ndemba tekunyote kuri ne jaba ne kombo nukuzitunga niyo kuzumanya nonzire tungengwa wakumanya byewe muri satayinengo abakutureba weziwe John wakutungengwa nyo wakuzicengaki now wabo inembo yawe ne kunda neshuma koko kumenya ngo umwazyo nebinga abashuma embwejo nugigumiseraza so hatu bari aba president kugira ngo bar corrupt none bibeki bibakiriya batwara kiriya kakweza wezashitama hazar paparake bara ajya tabanta nabihamu nyoni ngumaho muri kugira ngo arwase corruption na wagende ajya corruption kegumeho nanyingire nanye ngumeho niyo calculation kwege bya kuzaho kubagambira mu manyango abar corrupt nyenda kubiguraho taro shazinga takubabasa bwaki kuyakuza kutoza mu ishati ikashanga bakahindurira ko musiti ngurumiye yakakora ki hataba kabakorera ki manyango kwa no toza n'ababwibiri John John agaba Brad Isika Danota yaje nuza kutoza n'ababwibiri twine ate wayetegereza government ya Rwanda zate shahejo kwe gukora twine ba de facto and de jure President Museveni achar president kokano wanga man gajena ngatuba vice president twine vice president de facto ochireba twine na de jure no mukazi meja arupo okay de facto ni genocide mu vice president wa Uganda shana batabatine misho kebyo dokabyo de facto vice president wa Uganda ni General Musare yebwa yabyo rujungu de facto nyuma y'isaki de facto kama ze de jure no wechera jure kuko koro mushija najyangu
uryo mukazi no wempeta ubwo no wempeta ubwo mushana arara n'umugore so wempeta nka vice president no wempeta pene no mugore hate oria vice president omukazi ubwo no wempeta ubwo no wempeta umugore ni Jenosare wachetegereza so vice president wa Uganda ni Jenosare musare cyane abantu batakweza wachetegereza obu mutabana wa president yabatakabire CDF atakabire de facto no wakari jure uria mbadi akari jure CDF akari wempeta konka wa CDF akari yo gubatire hati therefore waba in a government incorporatingira formality and informality informal sector ibyo bitakurebwa nibikizamana bikugira ki ibikureba deep state hati no rwari sota enguzi kandi nabari yabwatiro mu deep state abasherekirwe kandi bakoremera mu kandi uri kubesiga nabo ni bende sente kandi kuri yo finance tubine vote bako finance tibine kibo cyabo cyo gukora mu officially musayininga paparaha ngo ko noza korogo murumo ba deep state ni bashuma bija bayikanari John no mureba asibire tayiya taharsmati tayinungi konka wamuguze byakora na yurumurimi takakushoborera ngeni nicyo cyakore frati bazurideho John arya abatomba mureba kujya kuningambura umuntu utagize iki botarungwe twigayiro rugamba John arya mubuze reba arya mbuzo tukora ki natugayi rindaho nino kimanyi arsamata kente najya ngo gambe cyo gukora najya ngo gambe cyinkumanya najya ngo gambe cyo gukora ni mbere zo bakuru okay so moderator ndako cha RDC wabo ine government no tekwa kugira abo wagira bashirikirwa bari kugezaho kwishyikiriza ibyawe byo rukwenda mu bishyikirire kandi ukuza kubishyikiriza nibenda impiha kandi ukagaruka ukaza mu form of government igiye kurebwa ukajya tekwa kurwanisa corruption n'abakurikiza kumanya tina kubasa kujya ki kwikiza ibyo ryo nuga namwe n'ababe na ya blessing abona president Museveni ntabwo nombas wikirize byagamba bona bamemba mureba hakugezaho kwishyikiriza umukoro bakumanya ngo barashohore bo nawe bona bazagumiza muri cyo batahana bakora n'abatuwazo kubatahana batuwaze RDC president hagambira but is it fair for twiga kugenda nagira ngo utakumanya ikintu ukora kandi ndamwesere na hakukora akaharora is that fair really ukanyeta icyo kiri private akanyeta icyo private arije ngabo mfumo akanyeta nugaruka mutwara kewo mutwara mukunene kasta RDC na hamanya RDC president hagambira abeno wahagamba ayo bare mnonga inyenda kubanza correctinga impression emwe nko kwa kutostinga ha jona ina handa ha kutostinga nakora na media so muntu owatura na hosting yagera ngo yayegwejegeza nkana ato muntu yayegwejegeza nkana naba ine isimura ebyo bikiriyaho nyenda kutabarutsa abakora nabo batakushara tayike John hakora nta kuvugirira iyo motoka nago basite kandi no tayi buri ntwari ibi so wada idonga nkajya gukora wenyine motoka ba manager bahona bahibona bite byo na ine utarwagire navuge motoka nehite ya boss ngo nakorayo boss ni V8 anyway katugumizemo aho gatwatiriya kugamba ba orubazo rwa president ari kugambira ihanga riyona absolutely kandi ibiri nshonga nkuru ngo muntu urikiro ko wakireta je engenderwaho yitu ya 95 nehereza presidenti narshine ne mwikiriza egarike mushaba korengo yagambira abantu buri muhero gw'umwaka gw'ebyesente gwabanuguza ko no manye kwa mukaga nuko kwezi kwa muheru nuko kwezi kwa muheru kwa financial year kibanza cyo kwa mushanju nutandika financial year ensya kandi emirimo eshatu eyashimiye gukora
ukwema ahari constitution yito yari kumwe rwenda 95 murumunange John turnawe yagishobora giye kandi yagitera mu gitoki no wakababira tafire ku cyetegereza ndushuwa ngo yakitegereza no manya tuyino mugisha muri Uganda abarebembere Uganda na hatabemeza butino muri Africa yona nangwa no munsi yona owe kitinsa President Museveni ari yomwe ombe n'umwanya gwo kubanza umukora focus narish kureba hari ikijo muri gire kureba nikibaho amahanga gona gensi yona bajya ngo n'ubukira kitakabahoga ukugere ngo entebezi ibiri tuzihereza umuntu umwe mbone hati nibo twaza habo kuba kurigirira imbere uko ryo munsi yona ni wakubasa nkoko bajya ngo busubukuru ngo bwihempango kiri hati je abantu bakana bateka nkwaraze gamba agamba tkonka ati nkantunga mo umukikubo nywaze bakwatira mu muntu hati ikintu kikorwa RBC wantunga mo so focus kushanga benagamba hakutwakobasa kubaho itonka ba Uganda okutwakobaho mwihanga ryaitu okutwakobaho muri East Africa okutwakobaho muri Africa aikozese kigambo survival nokutwakobasa kubaho umunsi yona benu obuna bende makerere cyane shomana mwana wanje mante n'abandi bana tukashanga yo endwara nangwa twagaruka twagitsigaye hati no bwegenzere nekera kwabehije lecture abanza bangisa government edakika 15 rero abana kwashomesa edakikana n'5 ibi academic hatoko bakweto kugumaza nejo president akakigambaho icyo ruhuzyo hati ntabwo naho mu studio naraga kutera mutoke nyimaho umuntu waba uriyo kushomesa abantu kabahamatsiko ukabahira itangazo byo kweza harungi atokashanga nkunga yiwe kinyangarira umwikahanga ryawe rero wa boda kashanga navuga boda ye yashanga umukazi yatekere we ashemererwe abana be yabatwara umuniya bicycle mukashesha bahekera ari piki umwabaze yijana nakaboga karukutanaho washemererwe umwihangari aho nanyetegereza hataho nkimanyisa ngo lenses banyitegereza ebrahuri ebwana ukozesa nibiha no manya ngo muri yes talk shows heine abakubasa kukereramu konkar habakubasa kuhimbagira permanently omuntu wena obano wa America obano wa Britain obano wa Uganda yaza kurgayo kwekunda no kubaho nateka kugira biyakora bakamuretera kasento munshaho dere kikamuretera okwekunda tariho umuntu nomwe uri kugira ngo nibijodoro ngo kugira ngo sente batora bazumushoka umushaho so hati percentage yari bari kuhimbagiza kurenga ubwongo bwaguma butene focus nayo negume ry'ikizubu now mwanumbuza ngo mu categories 3 ezo kitinza president ateri mutoki nari zatumurikire nkihanga ngo nabazikumisaki icyo kubanza owe kitinza president niwe chief beneficiary niwe kumanya ibiryo mwihangeri ahawo kuba buri intelligence section yona obere formal obere informal niwe the top most person wo kutunga do kufamura kachweka kihanga cyo kubanza nabamanya ecya kabiri aho kimanyisa ngo ukora mu intelligence system na information yakutunga buri zoba naba namanya ngo ntwiga ari agurive dicyonka konka tayine mbwinaze amanya nguso anduso ecyarukora kigenderere okutaze ihanga hata babiri nane abareba nabana gerki nabamanya kandi ngo nabashobye atembasa kujya nkonka bo wazi no babagambe tukamya kwara nakikora
baza kushanga bashanga ngo ubundi yakikora by mistake icya kabiri hariho ibakweta public opinion nayo neshonga mpango kugira ngo iyo public negamba ki kankwe cyo kurebera finally up to today president nakitunga delegations zikwijana bajyango hapana ngo ujye utamwita ngo musongora witunyabura ngo utamwita hatngambara nabona ba Uganda nabo bahuye bashasha ngo abandi ko bakushasha konkabo amesha gabo ngaboreka ngo ujye nawe hariho n'abamagize ngo manya ngo bwofa nogu ngo amashomero go nagari witun wagombeki ngo bwofa nogu ngo amarwaro nwagateye huri urebe so yes thank you so Uganda twaza kubanza corruption no twe na buri umwe yagira iki yakora konka twategereza umuntu omwe no tuba tuteyine kitwaye yamba kureka twagira izoba hata nk'abashuma umuntu bakibari mu bugenyi mukabatera ho entere nunje ngo yegene y'abashuma barunkungu abakiriza government ngwaba n'abarkwiremyani nente nebitoki rero ngwaba ba RDC bari ba politicians baroya bashitama hariya ba media bari aha ba bishop bari hariya mwene bakaba recognized bakajya ngo urunkungu wacicweke kinanga. Thank you. Yes Doctor. Yes. Bwana ya president kugamba nogera ngo report ya IGG bwana mayo mwaka gumu neza kutoreka sente zikwibwa kubaza ikindi wewe mnonga go nawo hata in evidence well I think this is April yoni ndogo mu social movement y'abanyabushenyi iba kwita make bushenyi great again kandi tunturwana yo kufa y'umunonga kwa mutwabwa nsinguzi tuyipurira no buhereza burungi umuru bushenyi yet we are not an NGO we are not registered akoko registered ibyo guza gukora nibyo tabuza gukora hati tunturundana tukotovuzera zitu tuza municipality ninga district tutero rwaro mukashesho muyihango mwazi against the suspect yana mangu akiyo mukasheshe tabga so recently tukataya isa IGG akari mutuwa yihanga yona yiza kutwega ho modus operandi abayishuro rati no muroni byo kutumanya how we do our things akayiko yaje timwe methods mukosa kurwana singuzi itunga IGG tukuzubasa itozi tunozo kutwara umukoti tukamara imyaka 10 tuhoza amwe no mperusha ngo tabariza kafa ninga rimwe numuza ko atakinga kabuguza kare hatkana timwe muri swift kandi tuza kubatabariza ako tumuri registered umuntu mfa ahihanga ryanyu so koko no gambo tintu imbere babona bari mu ihanga ryabo hatumba tegete ngo niyo umuntu nobona of course nanye nimbona nyine yishuze zanye ngo umuntu zitakuzaga kuko niyo ni Rwanda na bariya akuzo mu Rwanda bakamubiskora binjara panado no umuntu kumukebara batamukeni haza no muri yecho imbara niyo yatuziri ubundi yandi muhombi tubingi indonga cya pastor ni wakacika ko kutebekanise mukoro imyaka 50 ya Bushenyi district mwene tubita umugeni mukuru no president ibiro bitano kwa mashanja ntunga mu nzo kubita ushar fiscal kamera tenda kweta abantungamo abagweju abarubirizi abamitoma na shema dena nito bakizara bona akoma amashaza y'abergantungamo kakarga Bushenyi okay so hata muri cyo kuturije ezo nizo shonga student anjura president hata kamenya ko itegereze tutakagire agamba kwa president kumukuteka ngo abantu bibiri sente I want to assume umuntu mara muteka aho kuba waza kwamya ngo mutayibire sente kote ne bamsinyisa umushango narewe nkana yikiriza ngo sente akazigo hata imwe numutera umuntu urwari mwirukanze kwa kutwara umukoti hati yurwa n'umutero ukwihera wewe bari no umushango wo kutera urwati nkomego y'umuntu no umpeno code konke ibintu byinshi tubatuyinde whistleblowers from within the defamation kashko ko kudufemi ngo tabariza kantine ratabariza ko we are not mad people kugira ngo tubugane kandi RDC tuyungu yibi ayibireke so tungo umuntu from within atwerezo kakafu yes konka wajya tumutangamba hati tucero ngo je tuza office yawe tutera vuvuzera kandi tugambizi na tugenda at for example no bahabu shambu tuza twara dozi nyo ukogera ko gake ebintu byabazungu bya suspect no manga abana bari ababene batera kicks
ku muntu bakamwibaho bag bakabakwata ntabwo ari suspect yes kandi yatera n'umurura video nkuko ntabwo ari suspect ahoze ni yake ibiri actually so everything ya suspect na nyiki kusima ha approach ya doctor na team ye omuri nkore omushuma wena watera urwari watera induru nubwo akabayine mani cyana wa mani ati nyonko ninyenda kandi nyenda kushabana na media ngo mugumize mu mfutera toke ubu nahikantungamo ukashanga ubushuma bwente buhangire ko bunene bwahanga igara narabira umu intelligence natunga amazina gabarwiguga batano nabashoma radio na declaring nabashuma rero bankurutsa izinga ngo hati ngo RDC ngo waringa kefirengero urwamo ngo hati we ngo agwenci wabeta abashuma batakacorirwe mu koti nanye nabigonyesezamo aho kankanyine wino hati kurgobo twase mwaka gumane cweka batakihibire nangwa rwo ko ncwa mutwe so okutero rwari na yinuturu ati nikijwara n'kinani ngamba buri munya Uganda yayenga corruption tiri kurara so doctor nibantusha mwayirukangireho mukabatero rwari kandi utantwara mu koti akwa nabagamba bakosa recording eje yes akwa evidence rola ivo mboto n'igitiriza umuntu okutura mu bushenyi ngo muri nkore namanya bitwari imisenero a district na municipality we are not armed except evuvuzera twadozo mukasheshe tukaya lunch time tukomwa the next day one mu minute cyokoze togaruka mu office hato genero ndabo washorize barabakama bo accounting officers akasente ukagarrayo ninga kwebebere ngo utojukozere kubi ugendo kigarrayo actually you come to peace with us uje tamazima garugo nkanta hotenda nagiherezo riya ati markenje garike tubagarikise mu ruguto rwasamu yo mutamu no bagarika mu barukora bwa chorus hati ngwe naho ikikada yanagamba at times you know kwebereramo twantu rwana singuzi aha kuba wajera ngo kurwana singuzo kwatare IGG na police to kwera ni tumbya ngibitore gaye police yoteronda mushango emishango ugenda uje reportinga police so tukantu gamba na IGG mucyabasikaje action yaturaganise ka funding ngo modelo yiti yo kurwana singuzi tubanye tujipayino yaringe ni gureta ankore but district tuzeyo tugambara abantu yo wareba ngo biyo choose zigamba ngo siminte no 1 to 3 okabadora bayishoboka sangiro mixing 1 to 8 hati yotere nduru tubara kwete mugwiraro inojo tumurete papara manana bya siminte mwatabara umushenyo kubera abare nkimanyisa ngo batamusha hweje mu yechi papare kiryaho bakwa batabara umushenyo so president yes please so president kwagambira did he embolden you ugumize mu Rwanda corruption? Thank you. With the due respect, echurungi colleagues banja abona kire kwa byo politics. I am not in politics. Organization ikora nayo tekuntireza ko politics. Twakababera batazira. Konkora biro RDC ibirunde mingi. Aretse imbe nakashara konka bamuteganda bakanga. Hati abantu bakanga musezeni yamba. Yewe bari nata achikuye. Katakakwe. John araka yo niza kwija John arakagaruka mu cyangwa niza kwija ngo rwa consultant. Ushota kama sente zakaru. As a consultant of good governance. One of the objectives of good governance is to prevent corruption. Corruption is inga yo hereza wona mpaka muntu wabutoje. So oba president ajatumje ne mu Rwanda senguzi oba takigamba nyoko mu Uganda. Nyine jute yukora munayifaho nafana abantu banje abarye nyuma abatakubasa kwefaho yete n'ibintu biheze ngo bunkwenda mu public service. Okay. So Dr. Katugarishe kache then is kugarida chikezi. Colleagues banje abantu yeri bugamba. You will return. Thank you. Katugarishe. Sky TV irakari abantu. Itwaba Millennium Sacco 2012 Limited nitumanyisa bakastoma bitu ngutubinire obuhereza obwa voluntary savings, fixed deposits, joint accounts, institutional accounts, group accounts hamwe n'ezindi nyamwingi okutunga obuhereza bwitu aha mobile money nyega star emwe mukagitano star mukaga star ishatu hash okuratirire endagiriro ninga tushanje a office zitu a Church Community Center omurembo rwambarara ninga amataji gitu omuri Rugaga Ibanda Kabuyanda Kinoni Ngarama BSU hamwe na Ntinda branch ninga tuterera note mushanju 82 11 29
kinana na mushanju oba noti mushanju noti mukaga ashatu na mushanju nkaga na mushanju ana na mukaga. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, Habbo jelly, Please, can you just leave my hair? hair shampoo, always beautiful, so beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Dabochua School of Nursing and Midwifery erukushangwa Karagara Mpigi n'ishomero ry'abashaho hamwe n'abazarisa rikahandikwa kandi ryahambwe kitongore cy'ebyamagara n'ecyo by'ubwegese rine bintu byona ebirkwetagisa omukutendeka abashaho n'abazarisa ishomero ryo munda y'irwariro rya Dabochua Hospital ekirukuyamba beji okukuga ombe barukushoma nirishangwa Karagara Mpigi nibakira beje mirundi ebiri January and July omuzire twara omwejo handikise ahabwa intake rukurataho ebirukiraho shanja y'irwariro rya Dabochua Hospital Karagara Mpigi. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu nshangwa umutabone yambarira nangwa teacher tabone kaba urembo mbara city nobu abantu bamanka bajone bin reservations nyingi aho kugira ngo twabire city Konkari city Dubai city municipality Monaco in France is a municipality no batugambe kigambo dija dijure de facto dijure so dijure we are city wekiragiro na wenyine so de facto jona turiya level ya municipality na town council the municipality tukagishyireho tukabe turi town council so me yakachine load councillors tubine toilet au ga load councillor mama makuru gacho anyway that's a debate for another day road tubine toilet so tukareba mera nyamba mushashara miliyoni 1.5 hari dola bibiri cyane so obare okuburya Sky TV omukasheje kerizoba ntuganira ibigambo ya president b'u Rwanda Senguzi anituza yaba ibigambe byo biri assuring enough ngo obushoma kuzumbuza kucendera umuyanga mbabazo butabaho konkaba kandi gucendera ndibowaza omungoria kandi nyine RDC wantungamo kada Mchunguzi Geoffrey nyine Dr. Innocent Muramuzi na Shomesa Valley University Liar Nadini wa faculty. Yes please. Okay nyine mukuru Tony John naraga busongora nyine Moses Magaba Pulida Entwiga ya Kashari RDC akajya mu Entwiga ya Africa. Now Dr. Hendera nshonga yawe campaign nshonga yaje nzakugamba kwa head of state hati categories eshatu zaba rubenguzi ziyatugambiri na nyenzere ya muhero ngiyemo igiye ba collaborators with foreigners ejo tinza kutugamba akubejo ni mu affecting we nko muntu kuciranyuka hati nyo ninza kuzaba kumkwata nko munya Uganda abo kuzyonguzi by mistake abo nubobaki ne bakoze sebwa bakama babo you signing ngo wazutunga bakwata ho kimwe cyitaje kigana no manya Dr. Baba nabasasera zoba koko bakuru kari minister wa agenda yes president akagira ati umushumya cyaro karaga West Nile akata karaga sindi nyingi kwekire Kampala yari sindi abantu bamutumize ibisinti zabo hata tugumushumya cyaro Amerika yaguma Amerika agarika tukamangwa kari umukopi takaraga sindi kuyarebe sente yabwira ejo niyo reason ni president yahire ngo akari umucyaro yaguma sente so ninjira niyo nuwo mistake maker. Okay. They were understood him. Naturally, I will not comment about it. I have my reservations. Hatabo, kutuma political assistant wawe. Akihaya mabati. Akihaya mabati. Akagotora umustoha yawe. Iyo kaje mutokugamanya.
hata ukagira ngo panishingo uriya mistake meka uriya postal runner hata kandi aho nimbasa kugeza muri president ubwo mwana wa gasayiningi akabara gatwara wowe you can let him off the hook akaru conduct hata ubwo or dishonest kandi amana ganje ruhugari ubwo kuplaninga esende bakazito mu budget paramede kazi hiuza na yene rocket yo kuzihiuza zikigaruka mu ministry akarimo accounting officer hata sentezo bakabagana hata abo barukunkana bono baki abinje nabo kwibira mu office zaga mukutika uruguto n'urwa miliyoni 5 bakwata 3 bazitara guturu barakwaje nangone kilometer zikushikana kamara mbateka ho utobare tubiri ko arasi bateka ho kasimusimu hati zedi yabiro bazitematema simusimu ni ito tugeta amacanda umurusongora amacanda namwe nakani nsana frawo simusimu nabo buce munonga bakona nagamu gati ngubone nabubona tuko twubeti hati aya ntunje chance yo kutura mu Rwanda gakora ku maremya yakikuye I admire the way Rwandans fight corruption. Itumu Uganda tinera step into atekindire ku Rwanda singuza. We could want benchmark from Rwanda. Wari umukozi wa government mu Rwanda ukiba. That very day umurimo go uko. Icyaka dore n'abakoma bakucwera. Kandi mu Rwanda byekiragira umushango gutarwa amada gutaru criminal tukoreze yameza ashaka. Gwareze yameza ashaka yo gurumu. You explain in writing ahabo nje umushango gwareze biro cyenda. Bakubuza muramuza. Iyo muramuza bwo nje umushango gwareze biro cyenda. No yohoza ati ni ugira umushango go gutakora mu ngo wumbuye. Ubwo icyaka shatu nibavuze yawe ugarose bizaga byitsubiye. So corruption mu Rwanda is very risky. It's expensive n'ego muntu wa kempa wa mbere mpaze kuti nyoni ndiye pasitafiri. Nibo bacha kwasa kunkara kuti bari umyaka 10 yotindera ntakushabe kitugakanga kandi no office uri kwenda ubuhereza. Umunangwa uhereza bugumere. Konka hati duahe chamane kibakora. Bugumere ngacyo kwa nenda. Taro kushanga ngavize yawe yaho ufite tukiriza viza kandi uringize bero takashashuye. Hatugiye ndoza nkasamu yo mwana kwereza PL number atoshashura batakutira fine kandi fine yabo ne buri zoba twabaze sente nyingi. Kandi atire cyakushabere kuri kwa mjoto nyamba myambe bintu kafundi sente. Thank you finally. Finally. Mu Uganda amazima garguntu wali nchigambo mu media nyingi. Sente zikazimba bamukomye. Is it 5 point something billion? Yuko mjango 1 billion ngo musafi ngere sente yezero. Akwanza kushika retirement no kushika kufa. Ndakakoze le billion. Hata kuja kazi wazibere bamukombere yake hetano munana bamujwedi. Hata nyanto billion yozeyo. Family yanje benje kundufa wera ndugu. Konka arumsanani information katika na I think the point is making is halona abantu abanda abakwiba atunobaranko bankome kasita family yanje rya kubera. Kokanya point yake no kugira ngo everyone byito byabo kuri nguzi they are right. Thank you. Tokude billion itango kome myaka 5. RDC ni jona. Nani nyenda kumwifitse nshonge mwenkuru aha categories zishatu ezuba tfeire yajyanguye mwene affecting a president nkomuntu. Konkana nyenda kugambira abaturikirize na mutahi wanje Dr. Ngutwena ne twataho na warmu. Hati abakubwire amahanga gituga Africa na Uganda rumu kutukoza kore byentunguka ngo twebese utwetungure tutagaruka kubashabiriza bagumana batwentegene batukomana amaguru nabwe cyo umunya Uganda uruko rgaha akakwatana sana bariya okurengo baturemesa okukora bitishemeye kukora niwo nikireta aho bworo kandi rwa affecting abanyihanga kandi nibumba nyihanga burmo so nabo twaza kubatera mutoki no kubarwanisa nanisha ngo tugendera hamwe nabo baterere vuvuzera ukongera hariye cyo omuntu yahandika kubi ha Uganda akahandika kubi ecyandiko kikajya on the New York Times omuzungu yaliyo najya kwiza hano kujya kaseso mu Queen Elizabeth National Park takujya kwiza obwateija nyonyineyo ka restaurant kanje kakihakira koraba nimba dakizitunga nyineyo entwiga eine company ya tourism erumu costas ibiri zo kutwara omuzungu akasenta kujya katunga nyineyo omwana wakoche byenyanza hari mu akatunguru omuzungu cyakujya so it can't be at a personal level ya president ngo watunga abantu babi bokugambira ihanga kubi some countries yana gamba Rwanda
publicity yihanga ryabo niye gitero. They paid Arsenal $30 million okutahana kigambo cha Visit Rwanda. They paid around 40 to PSG, Paris Saint-Germain, from France. Ihanga ryabo ryemerire ha publicity kandi bakusasura. So ito tukwa tuine negative publicity. Teso kugira, I think it was a mistake. Now kugira ngo it affects the president as an individual. It cannot. It affects all of us, especially ekintu kikwatereine no kutanga aba investors kwidanu na ba tourists because nabaganyiri twena. Reka marize badaraba. Mwene mwagamba mushyikira. Have uses maze litera. Konkato muhango buri mu Uganda no kugira ngo umuntu wena no mu rwenzo nakadmo rwenzo nayo kwasaba bisiyaga. Hata abo kugira ngo abo kuteka ngo supporting ibisigo mu Uganda tuteka ngo batunge sente kuruga hero. Hata ra no mu rwenzo yena agera atarabanyangara bo kugira abantu kwaso. That was my view. Ngonkani mbe mwagamba. Enguze tahanu ebisiyaga tubugambire yijwe. Enguze tahanu kuruga kara abantu bekwasa ko. Kuri kaka observation kacha kandi yana gamba aha Rwanda nyewe na Mirundi ebiri president arikunto mu districts ezikwatana na Rwanda hati okor kubasa kukora ahanshonga nkagureta nkore abarukurana tebera mukwetorora nkawanokora ahihanga erna kweter cosmopolitan kushanga ngo yihanga rine enganda atano na mukaga kunakoza kiryandongo ahina savingera meza mukaga nka RDC yobe engana nshanju ni ibiri ako harimo n'abamagori harimo n'abanganda za Kenya neza Tanzania neza South Sudan nango even n'aba Kongo hati ezenganda koza kushanga nguzona umbyoro kukora zona za jwaramu tikikushana nko kwakosora nyankora aho mugureta nkore ikintu cyagumuzamo kandi kine cyanye nabo nabamanye buri kintu cyona kine cost hari opportunity cost na choice wageranye n'amahanga gogombi abantu bakunda kutura mu Uganda aho ko baraho kasingi na yojo n'inshonga. Thank you. Moses president akore ko obukare abantu abakhabagara Uganda umanga gahera abantu abe bakomba gamba yo gagatari mazima tubikaba kola kusingira umungaro icyo kubaza cyabyona Uganda umushaka ntu mugamba aho bwasi abwira nyencha karena hati kata kunyiga nkaba bamugamba aho mbavu ndaka sente kata kare president anyigire mwarogire nkambara kamugamba aho kubi kwakabera government so ntu muhababera umusoborini muri bakamabensa barakufaye numuru bakama then tum hababara ombaniba ba de facto bakamabi badjure muri badjure muri yabekiragiro ngo bakaba ba president bakamabe barya hero nakusiba bakamabe barya hero aine budget ya trillion n'ishanju n'ibiri ezakuza kulonda no mu Uganda na 32 makumyana za kuziya yono maye kwateka yawe n'sikukuru ukagenda tumwenu ebitoke no buruna bire twunge mbogamye hato gwa kwembogogwe inyama ya sikukuru omwegende sese hato bapoko wari kukoza banga bebe na biriya akanyama bakasharaje inyama bona ekija bamwebyenda ekaya twetine program yecho abene mukudetera cyane program bwimiri ya musana nohura buri muri agambe nyama ebitoke buru ekaya mugumwe mudegera bafite musana nyona abagarusa jora we chikunda kuriya shidi hano ekizubukira now obuzi bayiburi president okwerekera tara kurwanisa Uganda unarwanisa gwagambira abajungu ngo Uganda mugishanyeho mu gitere nuclear okwerekera kwa president Museveni no kugira ngo akaseta kwa kumuhereza kaza kugera ki kaza kubona kuko kwerekera ngweze ziba kumuha rero bakize umuhereza trillion yikomeza kabuza ki amisho buri mwaka ngwe neza kuba babagambira bakuze umuhereza baza kwaga bakugira ngo
esente zitu zihindukire zo kuri isabinesho na nabandi abakwata nabwo icyo twakenda kwa sente zitu ukuri ko kwererekera kwa president Museveni hata naenda tubeherere ngita abanya-Uganda ngo icyo ncitwataho munonga nticyezana niwe Dr. President naenda tubeherere akete kitu abo kwa yose nabyeterera abana biretesabanye nabo amabondo wacetegereza na koka kandi Dr. icyo cyavuvuzera nyendo kireke ubitota kiri cyavuzera abazungu abo kugamba bakasento bakareta omumbarara sita hano aholi World Bank igiye kuletera kasente aho gukora office yawe kola siyetirwe ni sente z'abazungu president ya negotiate nyire nabo akasente ako kakwiza naja cyensamo mukatara agora mwenda stwaro mukayi kandi ngira ngo akasente akakuryo no gamba no gwakareta kana kajja kana kakora amezi gabantu bisingiro omuzungu ahereza barabya hakabiriyo kana akareta kakora urugude rwitu waha kana akareta kakato mu masanyarazi ana akareta kakajo mu defense and security kakaja kurwanisa abahekera ba Somalia na Congo kana oba kareta inyechi nyangire ni cha individual benefit ya president ya kwihamwa hane kuno giro tubwa kujayo na leta sente eiza akora company yokole myenda ebaye ngo umuntu ahanjira ntanti tizi individual kuka kujaya akatusakira sente kuja Algeria akatusakira katale ka mati abena argo mu Slovakia na kayo na ganda mahanga okutsera katale ko mwani hate ubu ni bireta individual benefit haruwa ngaho wakajoni wa mujyango bwiro bwe tabwine yakoze ubwanje nari mato kugaba bwiro mugaba moderator atereka mose agareke ndeka abo ko wije kumpa information ni wahendo kozere submission akabuzo kangane wano bawamwetsuza abantu uhurana gamba points akabuzo kakawi umushaka yakwandika yakora bibiliona ya asa I am sorry now John kasoka president Museveni aija omucyaro citu nombe 2B tarize cyana na mukaga nombe 2B omucyaro cyanje kinkuruka EDF isira abantu bengaye EDF ekero EDF ketaro president atakizere natekisire muntu witu switu tujine ke yabetaro icyagize ubire kwitayo undi munavuga ngo ketaro ibyo ni babirezere bya EDF na itite kitkumanye kiryo mu cyaro iki president Museveni yongire mu munombe 2B n'ikikondo cy'amashanyarazi kireba ni achievement ye wano atokurira umuntu wanombe 2B nanombe kazara RDC omuriwe awa president Museveni byacharo tita waje ko byacharo nombe 2B omurembe gwa president Museveni kurigakirana mukaga kwikerizo atire mwe kondech cy'amashanyarazi nicari ribanja rya trillion chenda na msangu tariyo parish model hata ni cyari na imbere cyari yoko wani boazi tariyo parish model tariyo web tariyo YLP yoko wani sego ntubuhoromba joni Dr. Njarwani biriyo ito numba kadashe majamiriyo wani Dr. biriyo I'm not a beneficiary bas so I don't qualify ejembozi ni MTV na Kampala ni kwa detajama hembegete kutora kuri itechi tukumanya president Museveni nyonjana yantu usinge gwetu musima kubwe nubwo kurigeze sente zo no usinge bwa kurera unabwo bwaza kutubanda barakoka amaza magarungu noga bakwikire akserire noga bakwikire omuntu yakaza kurwanisa gushoma zo mu Uganda akayitinga mani akaba president Museveni yagira mutakwenda na vuvuzera akaba president Museveni akaba niza kugita byombi narisaba ngo giteho naka kayitegereza ona tokuteka ngo ryo nozimba abantu bo wanyikashari nerizo no kivuga imodoka ya president erizo reri nawe namashitagare na buri kimwe atero kugira ngo bo bari ngo abaserere iwe gati ko kiryo no kivuga RDC ya mera chami amaturiyo nkashenge sturheru nkamwereka imodoka yinisha nimvuga ngo erino nagambe ko novuga Kumanyo wabire DC takura mbaye kandi reka kuzomba tene mparemo now icyo njenye do cyitwa kanye kashari bazo RDC now ndi ha doctor
I want to dissuade you from the method of vuvuzera n'amazima abantu barire nguzi abantu bahazi abagenzi bawe ki ebendaga konka vuvuzera igi system nekora omahanga nka Democratic Republic of Congo ahubwo Democratic Republic of Congo legal system yayo eberagiro byayo nabigira ngo oyino mushango okusya obor koreka ngutogwini new system Roman Dutch law bagira Roman Dutch konkito aba English common law itoba Uganda atko ya namunano constitution akakasha negera mutinyine mushango mpaka okusyo bukote rinyomesereza ekajya ngo namazima umushango now hatu wija rotera vuvuzera already wayoreka nkunyu n'umushango wantokoza ecyakabiri no ukwibenguza kugira ngo ukwibenguze n'umusango halo moral issues alone are legal issues abantu batere nduru ngo imico mibi yokoro kamba bone doctor you need to doctor from a legal point of view then politics John hati so kugira no illegal point of view na tegere no wagavira hati twine ikintu cyo kurahura no kimanya ngo wija ukashanga shitamira umukazi n'abara banki ukanjuma nakufitira nkakwato mutweni mbati no mushango. It is provocation. The defense of provocation is available to me. Toshimo kuba no mushangire umukazi wanje n'abana banjye kaza kunjuma Republic office. I'm telling you this because wajya mutera vuvuzera wija washanga ni director and manager nari ndi officer ndakawo omishuga bakozi because example ina ita yabana na nyenda koreka relationship hariho ntegeka na ntegeko nyina buntu tutegeka entugeta fiduciary relationship bombejo so wija washanga ndakawo wandera vuvuzera mu byo mushumo tekishuma kirya abari hasi bona ni bategeka ba principal ba officers mpaka office messenger no mweyerezi uriyo no mara mu mucuzi no mara mu kitina sa wachetegereza nakore ikintu kibi ashahejo. The defense of provocation is available to me. Waba bokutegeka cyamheru azorindeho abara armed aramuza futera vuvuzera kwa kabara armed bine mbundu bine pistol kandi tokuchumanya wijana vuvuzera yawo ija kurwanisa ki corruption kuwa mu rwanisa corruption na vuvuzera isase ryaragataho wachetegereza. Now the question will be mwamwize correct omuntu naza claiminga mwathreateninga violence nari abatomushango wa criminal trespass ni masango wija himutura umwanya ugundo kukozesa ugendire kuri icyagaro basanga mwamwenda kuvuga mwija mu rumobo mwenda kuntera mob justice na barasha in self defense konka empiga nanisha bamwe kweka information katana yakwashengereza you are misreading in this form kakugambira bwengi manyuke chona ni hati iyo kinko maje iboshomera amateka nogo muntu yakaba yayiza kwibana ijana nakwa sente no mujurira so tutwija porara konkana nyenda fotinga cyabere o mustard seed the president yatandikira mustard seed kwaye batandika awitinsa sagimuweza nabandi abaye bashomera amateka bari mu kishaka batanga kumujya ngo amarwa gabega mu rumuntu koga mukoze ise icyagaro semuto konka bako obwirogo bakosa approach bakweta dictatorship democracy kurgobo abantu barga ahamuzambira nkogo ninyenda kugambira omuntu wena omushuma bamuterere nduru taguma thank you nawa man ngene bibya mateka ojoga tetere mukoti je bahorereza nabibiri nyuma bazenoza ko bahorereza ko nikikirizo bwibumbaroya konka don't informing a public abantu berwaneho ate ekirungi byagamba RDC yes zakumurisa yagamba revolution bare cyorebe zakwaki zakumurisa umurisa we kari wariyo natugambira ngo government byo kurasa corruption eremirwe nene muzamaka gabazamba yo nagera ngo kabri mu constitution ya 95 constitution ya 95 uri munyamateka ne ikiriza duties of a citizen ne ikiriza munyihanga okurinde kintu cya public. Thank you. So hati nibere no gamba namazama orukori mu code
konkaha constitution yitu erikwereza amani gona n'omuntu ikiro ya constitution yegera amani gona agokucwamu gari mu mikono y'abantu konkane kekeja ngo bage jenoside kuligirebera gihugu biri kugamba so nanye nyuni imbere kangu ukwisho mu kibuga cyanjye kuza kwamarizamo you are in danger abato yiba kandi utakwenda wajya ngo umuntu yakutera amasasi nakusinga akajatinkanya Rwanda self defense so niwe tinkwenda kuencouraging anake abo gwate cyo barumu anake ngibasange bera jure tubyakikora buri umwe nakoresha kugira ata umwe nakoresha kwenda niwe kinkushaba ngo government ekore bantu benda kurwanisa corruption icyo kubanza cyabyona abantu kuza kwiba bakuzo bari mu government na baya babatine masiko mu government y'umuntu y'indura so mubaze musorovige the democratic question. Thank you. Abantu batekateka ngo iki government ishayona ne bandama kane babandana nibaza kwiba kandi bashirike na hero. Thank you. Nari batekateka ngo government egi twabuza kwoshaho bobonga kabantu bine job security government de basa kurgaho kwanga nyonko muntu okora mpinyine job security naza kwahuza jet kambe n'amaraka shukanje baraze kumbinga menaje so muteka security y'abakozi entwiga yatugambera ya government urumbira bwanza entwiga yatugambera by his last meeting uri yabwira nimbukoze entwiga yatugambera by his last statement ngo kiresere corruption mu Uganda no position itwebye because abantu abatahana bagira ngo government ne hema y'intana baha uko mseno takakigambaga entwiga ningeraniza niwe yagira ngo when you don't have job security hojo tukanyire sagwe nagira cyo nakora abatahana bagira ngo nyencha government mwine samye abana basaka no atahana uyabe nagira ata can't even allow himself in office for 1 year hatogu akaretera kawo samuhoya ukwiba abukuba akagira kanada gumanyene roni yasasuruwo umuntu yezera akagira ati ubunde yiza ati ba RDC bona ndakababinga abara n'abara RDC n'abataka ku Rwanda abagambira abana baha cyaguranya ka Museveni ameze mu kagagongo akagira ati umwaka mwingi so entwiga ryo nagera ngo murumo gwabo okubona umu position arigire hati ngo nubo bataha nubongeza corruption habukuba nubagambira abanyarwanda hati ngo cyoyire karango ikintu ngo kigwa rero hati abantu bajye mu kwiba ngo reka tusange twagira akatwagera government takahwiro and maybe I can agree with him your government umuntu yabere spokesperson wa UPC ebi akomanya ati ngubimanya ari namanje bintu bingi muno kunje norora government hada ya hirimire ekaire yankahiyo ya mu West Africa kali ya o habasangire ministers bene bisaho bya sente byo pick up travel bags zidwire sente government bamazire gukora ku abana Gabon one of the countries and I think it's halo hihanga ya ninja kulijuka tatsakagera hano so abantu kuba bamanya ngo government nejya gurugaho ininjiriza nayo baso kwiba kugira ngo umu government ndi umuntu muri motingi gutunga konka abantu abakutere nduru ya government nejya gurugaho no baha kuko president takakigambo hoga RDC takakigambo hoga na nyundo wa movement takakigambo hoga so abanywana bawo mu position nuwo bungizo corruption ini wone byu bobore abakigamba bo abakora mu government uba kwanga kurikiza message ya president oro bakahurikiza abo opposition bo babati nikiza abo opposition aba kugira ngo tuyino bukodi 11 gutwareta kamwe abo opposition bagira bwo ne hagira anda bwana John ati dare account cyaguranye abagira ati have 11 tactics to remove Museveni bwana John mkirza nkugitira account kamwe Museveni ajyanye no gukora ubumwe gumo reka aradisha kambaze ati ndekinanya ngo nyongereho tureke kwasuminga ngo abarukora mu government especially civil servants ngo nabaye NRM nkapati nabo bonkana baba bene ndware zabo ushanga ekintu yakitankana namwe ecyansas publicly you want to declare it account to the mwana wanje kurgenzi egetandaka kwikahati
kandi warebere ntuyiga narwana n'abashuma ba kabare buriza kabare resting ubwo bwo kureba by then kandi deputy RDC Kisoro a deputy RDC kabare nanga abari kuganyirwa mu bushuma ba mu Rwanda savere serious mbe hati kunare na kikoro rimi ari kotinga amateka gakuze barabantu kwerwanaho nyo nahora nati ngagenda nakada cyangwanzi baza muri cyangwanzi kabaza cyangwanzi banzo ninde president akateta cyangwanzi twargat waza cyangwanzi bajangwitwe abakurwanisa corruption game twiga nguturu over zeros urebwa ngo byaho ngo mujinyano banzo ninde nguturu over zeros kandi ko wagambira dokisi n'umuntu nyakore mwe bagweta ko mbambaruko ngutino mbambaruko akajanja ngutugende mpora ngutugende excitement ngutwetegereze nkora nungi ya movement mwihaka cyamuciruro tuyihaka cyamucururo wacwetegereza kada ebigambo ebyo bagambira amazina g'ababwambire ebyo bikagamba individual kutacha ministers urore bakanga nicyo kurebera mu kanwa gaba nkentu yiganye bakape cyo kureberaho ngwito turyabo mbambaruko turiya bakacyamucururo tujabirire ngutugende mpora movement kwe gukora ngo negenda systematically kutwabiye turya amuherwa byone president yije amuheru no cishwa kada yajya ngwikiza bikituntu rwasa corruption kutera urwari ngutugirwa sinka bahiji no mwishwa hatiko kuba atomo urwansa enguzi natwaza ko mhiji rero yagambe bigambo bigumire by'abahiji yajya ngo ukubamanya no kugitoza ngo no kugicocoza munyamisho abanyogirota ngo gahogita ari kujumbara okujimanyisa ngwati procedure yakana nabwo kora tele procedures gateze no zona ningabira doctor movement ubutari government abarafiterebe ndani ngabira doctor ne president yanyegise cyangwa kugambara garanti ubutari byavuzera tureke niyo yanyegise yewenka kireba kana sabe kanyona kada twagendera amane kiciragiro kwa itiyo kabamye kubishenyi gurete game tifine kabate na government itiyo ntirwana mu kabanda so to support ko some methods is a cause even is contaminate never do but for us as long as to identifying a suspect hata na police fana yatembera ntwandikira na IGG akuratera ande nundi minja suspect ngirebona bakwasura cyamuheru yino umuntu wagama ngo akabara umugende mparanguzi ninyishwa ngo aho wabwire IGG ngo lifestyle auditor gerata ageze kandi nyonko umuntu that was quoted out of context. That's your opinion, thank you. Nyonko umuntu niendeba ngo kuno jango IGG kwa kubatabara bakwiba ngo basa kuswara lifestyle auditor akashara kingutunga milioni imwe nivuga mutwe miliyoni 200 wambuza hinzi hire na hataho ni manzibi yajugumize mu lifestyle auditor kaze kuchendeze muzo mu Uganda konga somebody advised her not following webale muno akaja kuba kuzitwara ukora waze kwa chondo IGG wa Uganda is the only IGG or you are very appointed IGG in Misango ya 10 billion ya Uganda Land Commission service so hati ya IGG na kuronka mureke kubito mu statement yemo entwiga ekibaro cye nikigera ngu oborano ndakubagera abagenyi bawo muka obora utesere musara procedure negera ngo yeto musaramu agisala maraka dera baje bayanze bihemwe ibihenda ngiyo boraje baje omukana abakozi bawo ngwejo nyama ngwejo nimbi ngo abantu batagiri ngwana kozi bene really ndahamageze ga president ngo yatekereza gwiri nyowe ebinani ngamba manta bataba kandi manta bataba mukigenderi ati nyino rode ubugamba akainami umhoro gwiwa kufi corruption me in my view president message ya heire especially kugira ngo ine proof ni nungi kandi nikineyenda abantu bokumuta akisika gumana bamwidukya ngunyabura kandi abantu batekwa ko bari within abantu beitu abakwenyegero mu nguzi aha levels zona nebamanya ngo hati haloho liwe nebamanya ngo noiba billion 10 ukoze semwe kwe yihaho musango nebamanya ngo mu public omuntu kurango uri umunguzi abantu bagera ngo nomusheisha ngo ariona anashakireka nuko okarora abamabati omuntu uyizire Kampala nokora Thanksgiving akali bishop wambale
aba minister abano kubinga batakabinjiro last year bishop nuyu yabeneje so hati tekabeire imoro noro abantu beitu nyowe in my view omwana omusigaze nganyowe kuba nsibisoki does it mean that amwe kuri muno nijimanyisa mutugine magezi nimba nalo kiyaga but ito onkore twakuzire perception yawe morale norangu kigwiye nyowe to come here with the dreadlocks is it bad? Does that mean I am a stupid person? Does that stop me from being an entrepreneur? Kuba nkwate hanu kafumara hinyindo. But morality is a big topic. Nakabona rakahero kakwere kubishimira. You nuko kuchimanya manyana ngo ndini ngamba. Rora to kuchimanya. So we have not public netekwa kumakinga sure ngo abantu abakunyigera mu corruption yaboleka ngu bahoire mwensa tumkuja kuboleka omuntu nakugira ngo akwasire nzigi yaziha Kenya yazichakara moja yazito mukisaho yazire kuro mwanya yatere nduru mu parliament atezige zaje kutumara bamuhate ni billion ekyo kizaje account nzige zabora omuntu okutumura mwamweta ha fundraising halo abana beitu halo roki hata abantu abo aba corrupt president atakatekingire action aba turamanya ngogo nkukwa kugamba process ya kote takajireho aba turamanya tubanze tubakire tubeyihe omu public domain tubatwe imoro tubatwe nunugo obuli no gamba process kandi akabwire no kondeminga UK na US o sanctioning abantu bitanu due process takakwiri because na processero bubine yabomanya ni problem bakatekereza wabo tekereza wabo ngo bakora sanctions nobody no single lawyer mob justice no single lawyer warjire kugira ngo no we have this process let it be concluded then mutelete sanctions zabo sanctions zezo oyabanze kuzagira kali yentwiga even when they ikano yangachi even when my video is here even when video you know kora video my video is here even when yaka yasa chini ya video even when they are the processes were not concluded so nyowe ninjera ngo here corruption is omumaiso gabanya Uganda apart from the elites corruption teri kizibu kya mu Uganda ohakiravire kizibu kya mu Uganda corruption will be expensive. Let me give you an example. Finally kuba oruga hanu Boazi one Ntwiga ono Dr. Professor ona RDC mukarga hanu mukaja in town in Kamwenge mukagira ngo ito cyatuleta halo sente zanyu man sente zo muhumso ezikoze sibo kubi aharugude orukorga Kamwenge mutawuni kujya nkakabuga mbwene nkakabuga mukasabe mukono ngo abantu bimike mukono one of them will ask you esente zanje kanzino musaho ese zumuri mugamba honoza because uwo muntu kumwibaho se omutwaro gwe nicyo musasa muno kukira kumwibaho miliyoni 10 ezibareta ngo zomuruka muziriza game that is none of his business mukanda Kamwenge ni ndwana n'ababeni biba sente za government nangu John wakunda kuzahari wajya ngo mutwaro hatijera kada mchunguza agenda yisimbe abugana abantu arajya ati nabahereze mutwaro 20 buri muntu nakutunga 20 zo mutabare kuzitunga nurutaro eshaga maneta konko ari zo ruguto rwono no bakutanye nsonga yona abantu beitu miliyoni mutekereza ngo president ayambe akole nabana ba doctor bali no bakora mwine kubahe mukono because imwe muri yoko na imwe muri trading center ko miliyoni muri za mucomo empunwere iro hati ni eyendebere cyo niyo miliyoni muri yoko miliyoni munyaza kumbukia musinzire eko hasirimo yongerire kimwe mbarara hano hati ni 17% 40% cyo kimwe sirimo be itoka sese we ara 2.3 sirimo biri siri muri yoko musambana no bishyu mbara naki ibintu byensonga zo muntu aburikiro mubiri gireho abantu bantu batere ngoma bageze nere participation uransa corruption neteko kuba yabumye Uganda wena RDC president kwabinagamba abantu bagera ngo akamaricho kacyango nagamba East Africa nagamba Africa abamwe bagera ngo president wa East Africa he spoke more like president wa East Africa than president wa Uganda. Why is that so? Hati wakugira cyenyanja okanga kufaha amezi ago gayo mekenyanja nikifa so cyo kubanza omunsi yona nanakugizere ngo nomwe hato uba kugira ngo busubukuru ngo bwihimpangukiri ntabwo yanagamba mbebembezwa n'umunsi yona norenga uruyare hati
orarwane ahara Africa no president ogo kweta wa hariho ibakweta inward looking and outward looking. Twaza kubaho nka Uganda, one noteka kugira iki wakora buri zoba, two noteka kugira iki wato mu katare, three akatara ka Uganda tukarikumara kureka ntuteka kusa nabatahi beitu okukira munonga biraguju omukureba ngu entunguka yicweka cyaitu twagikora nka block na naretse ikigambo cyo kweta lenses ebirahuri abe nageze kutuveke ebirahuri ebyakureba hari konka tugira nabo baturana batuhuterra ngo tasimka ngwiwe gumogwejegire government ije kukorera buri kimwe namweno nashemerwa ubu mwana wanje twiga yanayihakana ndarshubuya yanga ngo cya sanction tarakikirize twina abantu abakusibanire murka bagumize mukastanite twaretse sanctions hatabo nangwa nubwo yidisheka ryotaba burengere because nabagira ngo mbeni twatungera kitu kurwo munsi z'abajungu hakiri no byo kurya byakwatka hazo ngo gwinazi rero nagoshanga ntubatera umungaro atakaba kabe no none umuntu abanya Uganda nutekwa kujwaye birahuri ebiri kureba buri kimwe konka twahugira ruhuzyo ijo nkagira umugisha ogitinza professor Kamuntu yanyeta Shema House akana conducting parish NRM parish conferences mbani yanyeta ngonze kugamba nabitu ba Shema okutwakubasa kurwana sobworo ngakora statement kana ati nkigikiririzamo no president yakugamba no gabebendeze bakugera ngo tukore gutwerwane ho turwana sobworo heine abimito yahimbagire kare abakwija kufa barya boro kandi akabo bakaba imitoka cyama kare wena mangu buri kimwe cyeme kuretwa government rwa kumara umwaka tende cyakozere nkajyangwabo nbeja kubara boro nbaragaho nbafa kana bagandura za kasoka bazujwara nbeshongora na bariyayaka koreke kinku maje tubarza mwigura ko bagenda barukuri okurwana sobworo no kwerwana ho no kurwana hihanga ryawe neshonga nkuru kandi twayereba gabanya Africa nitija kuturetera okwihamwe imiryano yenganda yomukarazi yamadini nebindi hateje niyo message ya President Museveni aharyaba bagetegereze very rich aharyaba batorana bahimbagiza abandi rahanga basasire stana bayambi. Thank you. Doctor, maybe corruption tikizo cyamani nkoko imwe elites mu kuchitwara. Maybe I'm not one. Akonyizo twarakeshonga yama. Maybe others. Because kwerebera inshonga yamani. Reba bintu bitwararebera inkizo byamani. ADF katwara mahikongo. Billions of money is spending wa. The other day South Sudan wakabi nikizo twabirukangira tukaza Somalia kwe kuberi opposition oreba na government kuguriya kutaha ha ground ngo town zimeste bekini ahabwe nchamana buga mungata kutibom kurwanza corruption. Maybe it is not as a big threat. Corruption ine bikabinje ikikwat kine kibuze cyo wambuza inze kwicika cyane cyo kwita patronage corruption nkuyikora nkuyikore nyagura nkwagura hati umuntu yakugera ate sente zinihira haso kujya ngo nkiba nkazurondesa karuru kawe no yongera uti so twine class y'abanyarwanda barukora ejo wano kigambiro kawachura twine class y'abanyarwanda barukora wenyine nabwo kigambira ngacamani ro C5 abo kujya ikibuze cya doctor abo kujya akasenta kiri hayo bakakinvestinga umpolitiko future doctor entiga yamtini serza hatakenda kuba specific ibikugamba nyene kwingamba itera kada mjezo wanje rya hata kuntwara mukoti atwanugamba nyu ngo tugamba tuyona ntumanye umuntu yibaka umunagogwe akakiyo kimwe cyikuma akacitara umucaci abacaci no bamushaka I hate church leaders actually they are the most corrupt people what's gazabaye nshikarinye I don't care
nuko atoto umuntu ukoma ngo ibere sente z'indwara rya hariya ukizo kamuhereza katebo ko misha ako no kumakazi indaro asige yasibura Dr. Sende tuzinekara ezo mu gihe ibere nezi yakoze rumazima tuwe no ko kuzitanga icyo tuzo tuzinekara tigacegambere bugamba byabuze bintu nta nyishuye tukamba sente ezubiba obozibo batoziba zo tuzinekara konga twakurwana saba abashuma b'isente za government ukiko nkenyumaho kina abantu batanga kubinga abantu hamfu uzore MP bakumongo nibara bakwimakazinda bakikakwereza bakakwaka chifo bakwibinga no kubinga twaharasinga abantu benguze ngene muganda wanjeroya he was warning me correct no so attacking umuntu ari armed of state some people are mad kandi binimbunda konkito abantu bitu turana background ntukumangu yotora armed tora mnyamahe tora polisi nango no muntu tuza tuzomba tora RDC nguno asikoma armed hariya kababo twatera vuzera yitu Tobashuma ari umuto sendezo gutanga makirista no togatagambirize no zakutera wiseso tumwanyumbere kunka nono jorota no yemanya so tugaraka ryeki yona nintekateka ngo rumyayigana acetekeho koro ry'abanyamahorera niza kumangundire nguze ebubuzo binshenshene munonga twereza account yawe to bank statement twe no toraze riri kandi zibashanjansi y'ekitanda amazima garugo twatwatura umuntu omwe ntuzakora so with due respect kanso we barubavuze bwawe konkito gabanyabishenya bamboga me kubishenyi gurete again bitu tkozilizina ngo tukwenda bushuma bushenyi kandi uhereza bwitu comparatively speaking manje tubeto bya nanka ikaya hotel tubeto no gureta ankore yo nabo kuhereza SDGs ukozere mbenzere yo representing the academia na bwembe nyegesa abantu kitwakwasa kweyamba nk'abantu amazima gargo somebody up there must come and step his foot here firmly and say yuwe kuto bakakutwara yo mushango gwa kusimba kuzedi ya wosha shuri umurumo gukuru no kukoma bakome ubundi nyota kagirire ningo babataka kwasere nkatire konka twaguma tugamba issues za amnesty katkunga ama amnesty ro yawo njano ncenga amnesty tukijera mu ntatashabiri PhD waka yanje kandi yokwata ahabwenje twine amnesty act ya 2000 kandi tukina bahekera kandi urukumanya nguje wajorutinka baho muhekera nibakusasira no nango bakusibara no kusiba bakintwara namukaga n'impimisha tunabitana ahabwenje abantu none kuba amnesty bataka declare ingiro ngunkiwe mwe tubantu tugire ngutukiba nibezi nanisha bongo nsasira ninga batwara umukoti batuchere imyaka 50 n'umucome deno rite pardon no baya wicheva umuntu musasira kuko wamha amnesty atakagishabire kandi ko atakaradere yo itse ko yindiro bushuma after all imanya ngaza kumusasira twasikaze dashika buri mwe ne dashika mwe tuendelee program nogaba president kwabe nagamba ibya East Africa bya Africa n'ibigamba burundu munonga kungu kurigera region abantu bari mbari inyamerireho abari yaza kumbucha ebigamo nk'ibyo do they make sense to them umudashike mwe tuendere dazi nongo abantu tubakufayo munonga ahabigamo nk'ibyo ninutu tushatu kwenda gamba briefly namudashike tushatu kuri uwa banza akoko banza the economic and political model of the NRM government enkora ya rwansiza umbientasya n'ibyo butegeki enkora ya yo capitalism NRM yo negira ngo iwe zo mu government ukore mwe cyawo zo mu government ya mwe cyawo niyo nkora ya movement cyokore abakweta ba movement mnongo nyo ndio weje na biramisho kokaba abakweta ba movement mnongo bona n'abagigani basinga movement buri district bakurugamo kada nakira movement obugiga omurushemo mwana wanje wakasese no mugiga nakiza movement muri kasese yone nabakweta bambarra nabone bakiza nabakampara so NRM ekahinduka ecumi cyo kwakura mu obwoki cyo nicumi so omu system kejo kigumire kurwanisa ki rwasembuzi icya kabiri on amnesty wano manyangu baza kuchondoza abashuma eshayino no yeshangamu abonje utakugira ngo babasasire bikirikare niwe ukesasaramu icyakashatu okireba kakashatu sanctions nyowe tindahagire sanctions nyine reason zanje nzagamba utubero tuwonka ko kubanza tindi kwikiririza
omba kugira ngo sanctions bazitera abashuma bonka abo kwa nyoni mango mu Uganda arimo abashuma abarire sente nyingi za government abombekera amazimba heru abire na za streets konka abajungu tabaka ba sanctioningaga nyoni nyikereza ngo sanctions ziprovokingiwe ekiragiro ekibisiyaga wadde batorine mwe mitweye bitongore nka parliament konka sanctions zirezirwe ebisiyaga abajungu benda kutukaka ebyabo tingo basa kuhagera umujungu hati Africa na East Africa miliyoni mugambaho kugira obusinge hanu bana ibabao batagwine nicyo bakino mugasomuki because hati no kuba ninka abantu kuba bamuherene yiwe no mbazigwejwa na batagwine najya gumana kutura une nguha yoritazine muri bana ibende ne fumara nejyayo taroho metal glass yetorwiri so abantu bitu omucovid okarora hano haina abana Congo Rwanda hano Busia abana aba Kenya ekigura masomero Uganda takagigwira abantu Busia bakandi batere ndu bagira ngo ito tusomera busedi yakuri tugaruka kundu mutwikirize tugende so Congo borders zinu tizo twaziteireko twina abantu abatugamba nabo indemu zitakusana in Congo in Zambia in Tanzania so president kugamba hali bino bya Africa neiducha abana beitu elite abamazire okusomo yabo bakazarwa za 9 9 9 8 tebakumanya history enu kandi ubo bali hasimu zabo bali mu betting bali no barora pornography bali aho bali mu pira ya Arsenal na Man U no basanga stage ni nshara kutongana na bana ba board and my friends nusango mwana akaguze kibanza wow yagura piki ali ha stage no mweta akiriyo na hakana na mugenzi wa mpira gwa Man U na Arsenal ekyakwihira muka kokaguza ne kibanza ompira gwa Arsenal mufokina gwo which kind of nonsense is that so okurwanisa corruption ni kwitu itwena omara kolekera president wenka mugaho bamweta tumushabe no wakijuma kazo najyango nsibira no wagabo gamba mazima president agire ngo abarabengu zitobasasire ubundi enguzite kuzagarakaho tukashitegateka mu cyakora Nicolas Wakagonji bari ni okutureba omukuru Dr. Twendere program ndashikemo ati nanisha n'utuyo n'uturiyaha okwashanga document ikinzo kubaga mu mushomo mwagishomire mugende muronde report ya Mwageta Mo Ibrahim African Index of Africa Index of Governance something nesho kwikumena kumwe Mo Ibrahim Index of African Governance waza line no gishanga amahanga ni corruption levels inche gatungukire muno so corruption na development tukutambara hamwe tukuzam sentence ayiza nogera ho kimwe ninge kindi tukufera but that is also subjective Singapore eka developing mkaga na nsanzu extremely because of corruption. Thank you. And now is that really correct? Yes, that is really correct. They had maximum dictatorship, maximum corruption, and they developed. There was no corruption. Okay. That is the way we want to take. There wasn't corruption. We have taken it for 38 years and we have failed. In Lee Kuan Yew's yes. Dr. Komeza protect me. Ndio modo ya munyano wanje John yakwenda kukoza. Yabi tunamunanga tujikozise ya muri Thank you. Anyona ninjira ngo tweyo turwana singuza ko twene ntunguka no buhereza burunja guranga tugwe. Thank you. Twaguma tugera ngo na Singapore bakaba corrupt ba dictator batunguka I mean appoint them to kutero graph ndu yanga ryo ngari yakumanya. So narisha no kutero kuturya hana yituzarwa turwana singuzi nikiyambiwe nanye nabana bitakuza kuzara. Wewe mnonga. Appoint them to kutero graph. Never. What is statement? RDC 22. Never mnonga. Mbwenu twaganira bingi konka bari kutureba n'abaturikirize nani nyenda kubashaba ngo tukimanye corruption ni kimanyiso obujunde kandi buri yomwe ayejumbere omukweya obujunde bagamba ikintu cya amnesty nayijuka ijo president abenagambira eihanga kwagambira ikintu cya amnesty abantu bamemba bitu ba parliament bagamba neira karhango ngwapana atmbwe numwendeshagama ngwego so hati ekintu cya corruption nani njyangu itabanyiganda tugitandikira hansi mu kugirwanisa na president agumize na muvuze kurga higuru
kureba ngo omuntu oshemeye kufubirwa afubirwe rero abanyayuganda bona baganyirwemo mwebare munonga ekaya kuri Saint Hotel ntwenda kwebaza ahabo kuturebera mu program eji ekaya kuri Saint Hotel hotel nungi erika mukuzi zayo iwe kwenda gukora imikoro banu graduation banu wedding bine umwanya muhango ibigare nizungi wanonda kurarayo bine accommodation yo murembe wanonda restaurant bine breakfast bine lunch bine supper byone bikora hotel biri ekaya kuri Saint Hotel bine customer care nungi abakozi baho mbajwaraje bino byonjo kandi mbaba kuturebera mu program yitu ishenge burwa mukaga ntwenda kwebaza RDC mucunguzi okutayera tuna kwebaza Dr. Maramuzi kutayera tuna kwebaza Torinawe John kutayera tuna kwebaza Moses Noga kutayera imba tureba batriale umubindi byona twabagamba I'm sorry I don't always interject on tender program ebindi byona twabagamba konka twagamba aha governance system no kurwanisa corruption because style ya governance ne mataringa muno mu kurwanisa corruption omu government mukwenda processes zikole kurwanisa corruption tugareke turebane umuhango wo kwija n'abantu bawazi wa Mongolia weekend nungi